Ibn Kasir rahmatullah aleyh Al-Bidaya ve Nihaya kitebinde aytkan sözü var da kalgan жашооңду оңдогун дейт. Az kança жашообуз kaldı da biz iki жашоонун ортосундабыз. Өткөн жашоо бар, келечек жашоо бар. Өткөндүн баардыгын билебиз. Келе жаткандын баардыгы белгисиз. Алдын казыр бүгүнкү жашоондан эртеңки жашооң ушу болду. Бул жагын оңдогун, калган жашооңду. Өткөнүн Алла кечирет дейт. Өткөнүн не өткөнү Алла кечирет иншалла. Şu bugün oğlunun yolu bugün, erten emez bugün. Oğlunun yolu bugün, niyetli bugün ondamız. Peylinizde bugün ondamız, oyunuzda niyet bugün ondamız. Başkalarına olganda göz karaştı bugün ondamız. Bugün hareket kılınız. Kaygırbayla koy. Bol oturan neyse bol otur. Bolboy turan neyse hiç kaçan bolboy bolacak. Sen kalabasan da kalabasan da sen bankrot bolmoksun. Asasını oldu. Allah bayılık verir inşallah. Kalaysın, kalabaysın, oğurmaksın. Demek uşuğa da şuur aytıp dur, sen Allah'ta beyişi değerli ötkanı var, malını bilmeysin. Alik muşu benim, bu ne geçirgisi gelir Allah'ta. Kalaysın, kalabaysın, sen bu ayamdan acılaşmaksın, güyümden acılaşmaksın. Demek bu da olsa senin için bir jakşılıktır. Allah bilet bizge emine jakşı jaman eken. Bolgan nersesi, kim birinci kadam koyar eken. Oşan sen Allah Teala öz aytıp attın. Ey Muhammed, aytıp koyucu ümmötüңө адамзатка түшүндүрүп айтып койчу келечекте келе турган ким мен үчүн мындай бир каршыла турган болсо мен ага бир чыканак жылып берейин. Сен мындай бир каршы жылсаң Кудайды көздөй Кудай Таала бир чыканак сага жерде басат. Эгер сен бир чыканак басып турган бир кадам бассаң сен бир кадам бассаң Алла сени жуккайт. Кудайым ушундай күтөт сени менен менденчи аялсыңбы эркексиңби ишенесиңби ишенбейсиңби Kuday senin kutu atat sen. Kudayım kutu atat. Erişteler al. Bizden tergöçülerde sonra oturup aytalım. Al jerde atam bilen kim ele? Atın kim ele? Kaçan kim tuldunuz ele? Kayırı törediniz? Kança balanız? Niye kızıktırmaydı ona? Niye ol iştep jürdünüz? Kança balalı oldunuz? Niye ol ölüp kaldınız? Ağalar kızıktırmaydı. Avariya olup kettiniz, kulap düşüp kaldınız, balay oldunuz, niye oldu? Koronavirüs olup kaldı. Surayt hanım, ne oluyor kalgan? Sonra surayt, sen Allah'ın kulu ile kıl, kança kulçuluk kıldın? Bana gapır degende. Söyle. Bu canı söyle. Allah'ını tanı, çıraylı tanı, jaratıcını tanı. Ağa şükür kıl, gözünü şükürün kıl, kulakını şükürün kıl, tildin şükürün kıl, jirektin şükürün kıl, öpkene özünce şükür kıl, beyreklerine özünce şükür kıl, boğruna özünce şükür kıl. Şükür. Fadkuru ala Allahi leallekum tuflihun. Allah'ın nimetlerini estegile. Allah'ın nimetini birbirine estetkile. Allah'ın nimetlerin zikri kılgıla, aytkıla. Mümkünse ilgili geçe dersinger. Baktılı bolorsunlar. Baktısızlıktan kutularsınlar. Allah'ın buyruğu bu. Biz çok elek. Joktan bargız Allah subhanahu wa ta'ala. Merimi menen jarattı. Baktılı kılış için jarattı. Beyiş için jarattı. Allah Teala bizi narazı olup jaratkan yok. Dozok üçün jaratkan yok. Azap üçün jaratkan yok. Eğer de sizler şükür kılıp iman keltirseler, Allah sizlerdi azaptap ne kılap? Allah sizlerdi kabırda azaptap ne kılat? Dozokta azaptap ne kılat? Mahşarda azaptap ne kılat? Akça veripmez, Allah Teala Kur'an'da aytıp koygan, жерді алтын менен толтырып берсең дагы жаныңды куткара албайсың деген. Жаныңды Аллахның азабынан куткара албайсың. Мил'ül ard zahaba. Жер бетіне алтын менен толтырып берсең куткара албайсың. Куткара албайсың. Ал жерде достук да эч кандай, анда эч кандай шафаатта. Я ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la shafa'a wal kafiruna humuz zalimun. Allah subhanahu wa ta'ala iman keltirgenler sarttagılar. Ölgönden keyin sarttaysın. Al uşa seniki emes al. Başka biröler bölüştüre turgan nerse al. Ölgөнгө чейин сарттапма. Ушундай күнгө чейин дагы. Ал күн адам баласына ал өлүмгө чейин возможность бар. Ушуга чейин ошол мүмкүнчүлүктү аз болсо дагы көнүп үйрөнүш керек. Аз болсо дагы. Таптыңызбы бүгүн 100 сом? 10 сомду бисмилла деп садака кыл. 1000 сом таптыңызбы? 100 сомду садака кыл. Бейбечаралар толтура, медреселер толтура, мечиттер толтура, кембагалдар толтура. Allah'ını kıvız.
Inna lillah. Biz Allah'a taandыкпыз. Biz özümüz жаралып калган жокпуз. Özümüz жашоо берип аткан жокпуз. Өзүбүздү biz жүрөктү жараткан жокпуз. Өзүбүз жүрөктү соктурбай эле турабыз. Же аппаратыңыз барбы жүрөк соктура турган? Жок, таксире. Каныңызды айланта турган сизде аппарат барбы? Канды айланта турган аппаратыңыз барбы? Же зараны чыгара турган аппаратыңыз барбы? Туган, biz жок элек бу дүйнөдө. Алла айтат: "Хал ата алал инсан хинун мин ад-дахр лам якун шай'ан мазкура." Инсан, акыйкатыңа бир көз салып кой. Акыйкатыңа бир көз аз-маз, көп деле эмес, кичине ойлонуп кой. Акыйкатың эмне? Кайдан келдиң? Эмне элең? Качан келдиң? Эмне үчүн келдиң? Өзүңө суроо бер. Ушу суроонун жообун изде. Ушу суроонун жоопторун издегенге өзүңдү чарчат. Акыйкатты изден. Мени ким жаратты? Мага ким жан салды? Ким өмүр берип атат? Мага мени ким сүнөткөн? Мага көздү ким берди? Изден. Мага кулакты ким берди? Изден. Мага жүрөктү ким берди? Изден.